Maya payapak po kaya ko nga na makiramdam karing radyo at manalbeking kikatamong online live streaming. Pag masusyan tayo ngening banalamisa para king Sabado, ning kanam ng Domingo ning pamanyubling mebye. King makapasubaling paralan, darawon tayo iting misa para king ikatagumpena ning Radioton 2023, king kapag masusyana ning 57th World Day for Social Communications, ang makitemang Speaking with the Heart, the Truth in Love. Ingkaya katamong kapag masusya ning Banal na Eucharistia, panimunaning Most Reverend Pasiano B. Aniceto, D.D., Archbishop Emeritus of San Fernando, Pampanga. Abe-abe tayong kantangin ni Ing Dalit a Pamuklan. Magsiawit kayo sa Panginoon. Hallelujah. Magsiawit sa Panginoon. Purihin, purihin ang kanyang pangalan. Ipahayag, ipahayag ang dulot niyang kaligtasan. Magsiawit kayo sa Panginoon. Hallelujah. Magsiawit, magsiawit, magsiawit sa Panginoon, sa Panginoon. Ginagini pa, paninganak, paning Espiritu Santo, Amen. yung kapayapaan ng Ginoo, mantabi sa kapilabangan kaya kayo. At keka antimuri. Pakawal kapatid, pag masasyan tayo ngani, yung celebration na universal ng social media communications, kaning aldo naman ng pamaitas naman ng Ginoo, Ascension today. Kapag pagsadyan tayong pagmasasyan ng misteryo ng lugod ng Kristo, tanggapantala rin kasalanan tamo, at ipanigapog tamo, king Ginoo, ing patawaran ang pumpasik na nga nakatamo. Aminan ko, King Diyos sa mapamakалulu at kekayo kapatad, ingmi kasala kumbina, king pamisi pamangamanu ang pompamanyapat king maro, at king pamagtamad kong gawa, king mayap, asukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayat, ulinita ipanigapuko kang nuwan na Mariang kapilanman Virhen, karing sablang anghelang pombanal, at kekayo kapatad, ingi panalangin niyo ko king Diyos sa ginuta mo. ing Diyos sa may payan tutu, pakaluluan na katamo, at yung pangapataw da rin kasalanan tamo, idala na katasan ng king Pie alanang. Amen. Ginoo pakalulo, Ginoo pakalulu. Kristo pakalulo, Kristo pakalulu. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulu. Ligay king Diyos, king kakatas-katasan, Karintaong ken. Pasmanda ka. Paligayanda ka. Pasalamatan da ka, kimpauli mong ligaya. Ginong Diyos, hari ni Banwa, Diyos igpang mayupaya. Ginoo ang nakabugtong ng Isus Kristo. Ginong Diyos, Kordero ning Diyos, anak ning igpa. Ikang milalako, king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Ikang milalako, king kasalanan ning yato, tanggapan mo yung dalangin mi. Ikang makaluklok, wala ning igpa, pakaluluan mo kami. Uling ikang bugod kasantusan-tusan, ikang bugod ginom, ikang bugod kakatas-katasan na so Kristo, kagom ng Banal na Espiritu, king ligaya ng Diyos, sigpa. Amen. Manalangin tamo, o ginuming mayupaya, king pamaytas na banwa, ng kekang anak, pengako mong iparalame, ing Banal na Espiritu, karing kekang apostol. Kipnan mo king divino mong kabiasnan, kapnan mo kami naman sana, king kalam ng kekang Espiritu, itiadwan mi, king kapambilataning ginuming Aso Kristo ang anak mo, ang mabibiyat magari, kambe mo at ning Banal na Espiritu, metong mo king Pangadios, manggaman king alanganga. Amen. Makiramdam tamo po king amano ning Ginoo.
Pamamasang ibat king libro ning dapat daring apostol. Kaybat ning makuyad a panahon, apamanatili na Antioquia, Pablo, sinduna ing pamandalo na king distrito ning Galacia at Phrygia. Inatdananong sikanan alub, ding sablang alagad. Ing meto nga Hudyong milagyuan Apolos, tubo Alejandria, di natangya Efeso. At inyang gelingan king pamagsalita at kabisado no ring sablang kasulatan. Miturwanan niya tungkol king dalan ning Ginoo at kambening malablab a panamdam, magsalitayat tuturong usto tungkol kang Jesus. Makanyan man, ing binyag ng Juan, yamu ing baluna, angga kanita. Migmulayang migsalitang alangkanglap, kenuman, king sinagoga. Inyang abalitan deri Priscilla at Aquila, kimbirandet tiki keta karela, at tirwanan de king lalong maragul a kamalinawan, tungkol king dalan ning Diyos. Kaybat nanita, Apolos, binalak ng muntaya karin Akaya. Inyaring kapatad karin Efeso, se upandet pemaralan, rekomendasyon, karing kapatad adasana, Gresya. Inyang miras ya karin, meging maragulya kasawpan, karetang tinanggap king kasalpantayanan, king kapamilatan, ning grasya ning Diyos. Uling king masanting ng pamagmatulid, simbut no ring Hudyo king pamiyargo, arapan ning publiko, pepatunaya na karela, king kapamilatan ding kasulatan, king Jesus, ya ing Kristo. Ing amano ning Ginoo. Salamat King Dios. Ing Dios, yang ari ning mabilog ayato. Ing Dios yang ari ning mabilog ayato. Ikong sablang tao makpak kayo, king mitmong tula king Dios, kulisak kayo. Uling ing Ginung kakatas-katasan, sukat yang pitakutan, king mabilog ayato. Ya ing aring sakdal, degulan. Ing Dios yang ari ning mabilog ayato. Uling ing Dios yang ari, ning mabilog ayato. Kaya dalit kayong kapuryan. Mag-ari ya ing Dios karing sablang bansa, makalukluk ya, king sagradong trono na. Ing Dios yang ari ning mabilog ayato. Ding pamuntok daring aliwang balayan, migtipon la, kaya bering lahing pinili ning Diyos ng Abraham. Uling ding sandata ning meto ketawan, ing Diyos bandinongan. Ing Dios yang ari ning mabilog ayato, parangalantaya ing maya pabalita. Hallelujah. 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 Ing Ginoo manatili kay kayo. At keka antimurin. Pamamasang ibat kay maya pabalita agpanggang San Juan. Ligaya keka o Ginoo. Jesus nga nakaring kayang alagad, ing katutuan sasabihan ko kay kayo. Nung manyawad kayong nanuman, kingig pa, king lagyo ko, ibiyanayti kay kayo. Hanggaman ngeni, ala ko panginawad, king lagyo ko. Manyawad kayo, at mirinan kayo, ban miganap ing tulayo. Sinabi ko la kay kayo reting bagi, king kapemilatan, ding talimhaga. Dapot, datang ing panahon, ay naku magsalita kay kayo, king kapamilatan ding talimhaga. Doon ay magsalita kung malino kay kayo, tungkol king igpa. King aldoita, manyawad kayo, king lagyo ko. At eko sasabihan, king ako ing manyawad king igpa para kay kayo. Uling igpa mismo, kaluguran na kayo. Kaluguran na kayo, uling liguran nyo ko, at meniwala kayong ibat ko, king igpa. Ibat kupin kingig pa at dinatang ko king yato. Ngeni lakwang ko ning yato at mibalik na ako kingig pa.
kapatading maya pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian ka, O Kristo. Lukluk tamo po para king homilya. Pagkamalang kong among, kakatang director, administrator ng Archdiocese Radio Station, DWL 91.1 FM, Reverend Father Joseph Mary Bakay. Palakpakan po natin si Among. Tingin kakatang sponsors at benefactors, at rening kakatamong personnel kaya naging studio, pagkamalang kong kapatid ting Ginoo. Ngayon aldo iti pining Ascension Sunday, kayagdanan ng kapag masisiyanta mo king World Social Communications. King Ministerio Pastoral ng Ginoo sa Kristo kaya ti king yato, alangpat na ing kayang relasyon kang iba na at makanya naman king Espiritu Santo. May buklod-buklod la rating atlong miyembro na ning Pamilya Divina ing iba ing anak at ing Espiritu Santo. Maras na sabihan ng Ginoo nga na ako o ti bako metong kami mo. Ala kong sasabihan na gagawa ni ba't king sarili ko. Doon ang iti patyaketang may tubod na ako. Anti mo rin, ang iba nga nang sasabi, o ini nga na akong binang kaluguran. Inyang mabibinyag yan pakiran naman niya. O yan, ingarang pata, alantok na, komunikasyon at pamili bayan, tune, pamapigagap, king kakatang kaligtasan. Ating Espiritu Santo, tipaya, naning Apolongaldo, bayang maging 50 days, Pentecostes, yung Espiritu Santo. At dinadala namang sika ng loob, ding apostoles, at baya minukyat ba no Jesus, makanya na naman yung kayang kautusan ka rin kayang apostoles. Umeko king mabiro kaya to, binyagan nyo rin hanggang sa blang bansa, ituruyo, karela di hanggang sa blang bansa. O itang dindamda kang Jesus, ilipat da, i-communicate da, ipanaral de, ingmaya pabalita, World Mabilo Gayato, World Day of Social Communications. Ang yanin paraon ng moderno, yapin ba yung evangelization. Rening gagamitan tamong teknolohiyang yan na computer, social media network, reti ilang mga santing ng epekto ng modernong scientificong at teknolohikong belwan ang magagamit king maya paralan. Although baluta mo gagamitan dyan naman ng social media king matsurang paralan na panatakilan Reng may pati-pati karamihan mga issues. Inya, kaya katamong sanang komunidad Kristiyana, maging masampat yan naman sana kaya katamong komunikasyon king barang metong kaya katamong. Kailangan masala, klaro, hanapin ng
Jesus nandiyan king Ebanghelyo. Eran ako pagkasabyan pamalitan na ning kapamilatan ning talinhaga. Uling ing talimhaga ka na, ay balo ing tunay na kung sasabyan kaya kayo. Pagkasabyan na kayong direkto, king simple, klaro, at masalang paralan. Nya pangadita mo po, sana ganing world social media communication, magamit ya imbayang teknolohiya, king panyulong na ning pamikakalugod, unity, fraternity, responsibility, ampong tunay panyulong na ning kakatang salpantayanan bilang pamanupad king sinabi na ning Ginoo, mumta ko king mabilo gayato, panaralian ka na akong ebanghelyo. At binyagan niyo rin sa belang bansa, kilag yun yung iba, ampo ng anak, ampo ng Espiritu Santo. Amen. Sasalpantaya ko, Diyos, sing may pagmaybayang tutu, nilalang king banwat yato, at kang Kristo ng anak ng bugtong nga ginutamo. Pengagliging upaya ni Banal na Espiritu, may bayit kan Santa Maria ang Birhen, nila sa lalam ng upayang Poncio Pilato, may pako king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlong aldo, sinubliyang mebye, pepaitas siya banwa, makaluklukwa nanin Diyos, sikpang mayupayan tutu, ibat ka rin magbalik yan na mangketi, bamukum ka rin mabiye ang pome nga mate, sasalpantaya ko, king Banal na Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak daring banono, ibang matawad na rin kasalanan, king pangasublirang miyering meti, at king biye alananga. Amen. Kapatadi, harap talang ini, king luguting Ginoo, ring sablang kayadwanan, daralata mo, kabubusalan din kay katamong puso, at ngatang manalangin, iparalame kay kami, ing may pangakong Espiritu mo, o Ginoo. Itangan po. Iparalame kaya kami, ing mi pangakong Espiritu o Ginoo, para king kapulungang Katolika, itagulaling na sana, ing kayang sarili, king pamipasyag, king kaya kaming kaligtasan, kambening alang sawang kapag malasakitan, ipanalangin ta, king Ginoo. Iparalame kay kami, ing may pangakong Espiritu, o Ginoo. Para ka rin kaya kaming pamilyang Kristiyana, maging santungan no sana ning kapayapan at tula, ring sablang anak, ipanalangin ta, king Ginoo. Iparalame kay kami, ing may pangakong Espiritu, o Ginoo. Para ka rin kaya kaming kayanakan, ang maralas maliligalig paulining dewakan at pamikasala, at king wakas maging paralitikong espiritual, manakidlasan ng santungan at pangakayap, king kayang lugod, ipanalangin ta, king Ginoo. Iparalame kay kami, ing may pangakong Espiritu, o Ginoo. Para karing kaya kaming komunidad Kristiyana, amin tipon ngeni, king lagyo mo. Para tiyasan ng matula, king manatiling presensya, ning kayang Espiritu, ipanalangin ta, king Ginoo. Iparalame kay kami, ing may pangakong Espiritu, o Ginoo. Tanggapan na sana ng Diyos, ing kapasalamatan, at ring sarili tang kapagnasan. Ring makapasubali ng kapagnasan ng radyo ng kikatamong Arkidiocese, lalo na yung ikatagumpena ng kikatamong Radiothon 2023, king kapag masusya na ng 57th World Day of Social Communication. Iuri no sana, king kariyanang maligaya, ring kapatad tamong mayango na biye, ipanalangin tala, king Ginoo. Iparalame kay kami, ing may pangakong Espiritu, o Ginoo. Manalangin tamo, o Ginoo, ning lugod, paralame kay kaming Espiritu mo, ban isundo na kayong patnubayan at pasikinangan, ing pamamatula, ning kay kang Banal na Espiritu, datang sana, king kay kaming yato, at tayrano ring sablang tao, papunta, king alangangang ligaya, itiadwan mi, king kapamilitan ng Kristong Ginoo mi. Amen. Dalita mo po para king pamagsadya karing ayn.
Andalain kay kapatid, maning daon tamo, matanggap yara paning Diyos, lubos ibang mayupaya. Tanggapan sana ng Ginuy tindaong karenggamat mo, king ikapuriyan po ni kaligayan ng lagyona, king ikasaplala tamo at ning mabilog ng banal a kapulungan. O Ginoong mapamakalulu, pabanalan mo reting ayin at pabustan mong ining kay kaming espiritual a sakripisyo, gawa na kay ngalanganggang ayin kay ka, iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ginoo manatili kaya kayo. At keka antimo Yat rin. na rin po suyo. Makayat nano king Ginoo. Pasalamat aking Diyos, agino tamo. Iti karapat dapat ampom matuli. Tunay karapat dapat ang pong matulid. Impuriyan ang pong pasalamatan da ka. Kapilman ang pong no karinman. O Ginoo lalong-lalo na kaniting panahon. Amiyay ni Kristo ing Pasko ami. Ampat kim pangasintang ting matuang pangataw. May payo po may subling sablang binating ng kasalanan. At ang pa ng ulagan may subling kabilugan kaya kami. King pangayag umikang Kristo. Inyas at maglapo king tulang daralan iting Pasko. Di sablang tao king mabilog kaya ito magsayala. Antimurin ding sablang upayam. Ang ponanghel ning banwa alantok ng ngarang kakanta. Ika pining manaloy pa, ika yung sibol ni sablang kabanalan. Unita pa ni Gapumi. Itugtug may espiritu mo antimong, yung titi pangambon kareting ngayon may, panpabanalan nala at para kaya kami. Gawa na lang katawan, ang pondaya, ng ginuming Yesu Kristo. At tatandanan mi pa, kanitambeng mi panganyayaya, at bayo ko siyang lubdinaw ng biyana, kimpamela sampung kamatayan na, kiwa na yung tinape, pepasalamatan na at pinuri, piraso na yung tinape, diwang na iti karing disipulo na ngana, tanggapan niya iti, ika yung ngana at kanan niya, iti, yang kanakong katawan, amidawon, para kaya kayo. Ayaw mo naman kay Bating Apunan, kay Waneng Kalis, pasibayan pa pasalamat kay ka, pinuri at diwane, karang disipulo ng ngana, tanggapan niya iti, ikayong anat, minum ko ka na iti, uling ito yung kalis ng kanakong daya, yung daya ng bayo, ang po na lang ang kantipan, ami bubu, para kaya kayo ampon karay sa blang tao, bangkanita mi patawaran na rin kasalanan, daptan niya iti, kimpamig gana kayo kanako. Misteryo ng kasalpantayanan.
mi ang pamakalulong ipa. Ikamatayan ang poning pangasubli ng mebe. Darami kaya kaiting tinapin ng biye, ang poning kalis ng kaligtasan. Layong pasalamatan kaya ing pepaliran mo kaming matampang talakad, harapan mo ang pon sumuyo kaya ka. Kami sanang misulusulok ing katao ng pondayan ng Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banalay Espiritu. Kanakan me, way pa, ing banal na kapulungan mo, ang makalaganap king meto yato. Ban mi kanapya king lugod, kambe ng Francisco, ing kaming Santo Papa, i Florentino, ing kaming Arsobispo, i Pasiano, ing Obispo Emeritomi, ding sablang pari ang pon diakono, at ding sablang susuyo, king kapulungan mo. Gadakan mula naman ding kapatad mi, amin una ng pepaynawa, king pihong kapanayan, ning pangasubling mebye. Idala mula at ding sablang mayaw na biye, king pakalulo mo ketang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan karapat dapat magkamit, king biye alanganga, ban kambening nuwa na Birhen Maria, induring Diyos, kambe ng San Jose, ing esposo na, kambe ring nuwa na apostol, kambe ng San Fernando, San Gabriel, Arcangel, at kambe ring sablang banal, ami biye-biye kalugod-lugod keka. King keka baning panawon, puriyan ampo na palagayan da kasana. King kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo. King kapamilatan na kambe na ampon kaya, kaguning banal na Espiritu sa blang parangalan pon ligaya, o Diyos ipang lubos mayupaya, manggaman king alanangga. Amen, 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 amen. Kaya utusan ay mga uski katamo, at miyal ko sing dibinang turuna, nga tamong manalangin. Ikaw mismo kami kasablang maroko, iba, malum na pagkalubing kapayapaan kayong panahon may, pagkasapaning kaya kang pakalulo, mitimawa kaming parati kayong pamanalipaning kasalanan, at may kabiyos kaming alang kasasagkulang sablang kaligaligan, kapag panayan may ang pong pagsadyan may ing panyanatang ng mitmong ligaya, ning talapangabos mo Yesu Kristo. Uling keka ing kerian ating kayo payan ng poing ligaya manggaman king alanangga. O Diyos ipami, Ginoong Yesu Kristo, sinabi na, karing apostol na, yung kapayapaan na lakon ko kaya kayo, yung kapayapaan ko bagpiya ko kaya kayo. Yan mo na sana babalikdan kasalanan mi,
Noon ay pansinan mo yung kasalpantayan ng kaya banala iglesia. At pamayapin mo pong pisan metong may agpangking kaburian mo. Ika mapipiyat magari manggaman king alananga. Amen. Kapayapan ng Ginoo mantabi sa kapilmang kaya kayo. At kaya ka antimorin. Pakitangin mi kakapatatangan king kapayapan. Cordero ng Diyos, ang nilalang mo, king kasalanan niyan mo. Pagkalooban mo kami. Cordero ng Diyos, ang nilalang mo, king kasalanan niyan mo. Pagkalooban mo kami. Cordero ng Diyos, ang nilalang mo, king kasalanan niyan mo. Ibigay kay kami kapayapan, ibigay kay kami kapayapan. Diyo kini Cordero ng Diyos, diyo imela ko yung kasalanan ng yato. Noon la ring mayayaw king apuna ng Cordero. Ginoo, eko matampang tanggap kaya ka, dapat iyakas may nga mano mo, kumayap na ako. Lahat ng takot sa iyong damdamin, ang pangalan niya'y lagi ang tawagin, at siya'y nakikinig sa bawat hinaing. Magmasid at mamulat sa kanyang kapangyarihan. Nabatid mo ba na siya'y naglalaan, patuloy na naghahatid ng tunay na kalayaan? Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya panaginip, hindi siya isang pangarap, siya'y buhay. Manalig ka. Para kareng makiramdam, kareng radyo at manalbeking king online streaming ay makatanggap komunyon king pisikal na paralan, abayin da kayo ngeni king pamangadikan iting dapat ng espiritual na pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king atsuka king kabanal-banala na sakramento, kaluguran da ka may git king sablang bagi, at pagnasan ko ing tanggapan da ka, dapat paulinin ngening pinandit era ka atanggap king sakramento. Umekamo man na espiritual kening puso ko. Kakaulan da ka bala mo mawari at suka ka rin. At pakisan metong keng lubusan ng sarili ko keka. Emo sana'y paintulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen. Abe-abe tayang pangandyan ngeni ing panalangin, amayango king sulat ng Papa Francisco para king 2023 Worthy of Social Communication. Lord, teach us to move beyond ourselves and to set out in search of truth. Teach us to go out and see. Teach us to listen.
not to entertain prejudices or draw hasty conclusions. Teach us to go where no one else will go, to take the time needed to understand, to pay attention to the essentials, not to be distracted by the superfluous, to distinguish deceptive appearances from the truth. Grant us the grace to recognize your dwelling places in our world and the honesty needed to tell others what we have seen. Amen. Talakad mo po. Manalangin tamo. O igpaming malugod, manano na sa nagiting Eucharistia, pigmasusyan mi bilang kapigaganakan king kekang anak, so paana kaming sumulong king lugod, itiadwan mi king kapambilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Bayo po intawling bendisyon, king lagyo na po ng 91.9 Bright FM, ing kakatang pamilya Kenny, and of course, ing kakatang Archbishop, we will have him po tang 11 o'clock para king kayang sharing, yapong dong Labarias. Pasalamatan tayo, ing kakatamong Arsobispo Emerito, iapo setu, king kayang pamanimuna, king kakatamong Santa Misa, in celebration of course, Ascension Sunday, and at the same time, ining kakatamong pagmasusyan mo naman, makakonekta king kakatang Radio Apostolate, ining 57th year naning World Day of Social Communications. Palakpakan tayo po, iapo setu. Bistat man po ane ka busy, pero masat king radio station po atin niyang panahon ni kakatang Archbishop Emerito. At makanya mo naman, nagkatangko po rin gana-gana. Ikayo pong makirandam, Analbe, please stay with us. Ngayon pong half day po ini kakatamong radioton. Mga santing la po rin kakatamong topic, and we will be discussing reta pong certain portions na po ning celebration ng 57th World Day of Social Communication. And ini po at ane kasantinging tema. Kung po preempt, makiramdam na kayo mo po kening half day, and we will have invited guests and speakers na po. Siguradong kapulutan yung marakala aral tungkol po kening importansya ng social communications. So I invite you, makiramdam tamo po kening Radioton 2023. And of course, we look forward also po nung ating kopong buring asaw, king financial aparalan, po, atin tamo pong biyayalawang platforms on how you can give and share your blessings kaya pong kakatamong radio station. So we look forward king kayo pong pamagrandam this half day of our Radioton 2023. And sana po, kaya po itang makirandam kayo, at makiabe ka rin discussion doon sana po di na niyang lugal at panahon king kung maganakang puso ing pamanyaw tamo po king katamong Radio Apostolate. Dakal pong salamat. Pata pong lason siya ng abak, pagkarandaman tayo kay katang Arsobispo, Most Reverend Florentino Labarias, ya po yung magsalita yung topic na ng World Day of Social Communications. Yan po, yamong ang po ako, ibiyami yung tauling bendisyon. Yung gino manatili kaya kayo. At keka antimore. Bendisyonan ako ni Mayo Payong Diyos, gipa, ang poning anak, ang poning Espiritu Santo, Amen. yung Kristiya may ang pangne, may makanano yung gino, pepay ta siya banwa, yat nalata, titas banwa, tingkaya katang puso at pilubluhan, king tunay tantuknangan, yung ligaya, karin banwa. Aleluya, aleluya. Salamat King Dios. Aleluya, aleluya. Queen of heaven, rejoice, hallelujah. Your son Jesus is risen, hallelujah. Blessed Mother of God, humble servant, be glad. Christ is risen, hallelujah.
risen.